다한테 진도be 로마카지 치와도 다 디테일이야 치와디게 당고 레시게션데네 진짜 계획이 롭세 데이터 티에이 다다데 치박 디치레샤 툰르프마라기 what is meant by host 세두 삼발라 디로다 다긴 얘기 host레 식데 과와페주 단스나 저게 the parasitic nutrition 이네레 symbiosis 인베네레 어떤데 다간다 host라나 내율들 레기바 직내 내사직라 organism check if an organism is dependent on other, like for example I am an organism right tapana nga organism check nge organism change la depend chiguna capchuguna capcha tak kachir스나 nge capchosu yuldileya nge host sirwa nese yuldileya host sigre 어떤데 질 host ki kodunde tinde로 che pena kirangi ta check manjo 남샤 균테네 키라다 직 드엠베비나 빈빈자디게시야 키라기 토고토모직 다른 공다기 셀라 줄도야 드엠베비나 you are the host 키라 드엠베게 콘조 키라레야 캡추고레 공다기 소지디레 캡추고레 엔 캡추스 율디 콘조 캡추스 율디 키라 인사 you are the host 오도네로체 호스키 고던디 캡추스 율디라체 그봐 다 체닥바 소샤이나다 지싱이나다 딜라 호스 Can we eat ghost plants? Tenzi norpellagi. Tati ngeshu tugumdo ghost plant di sagi yotme chidan jinga ju thongje thamje size de ke marte neta ghost plant di sagi sal log ba yoba de nge nesu komanyo so dinge shutobi me do she shwe chidan ju fungus fungi rig ma bujinga ju sa de go re pena mushroom la sok pa de dirwa yeast de da de di hamburix ra ta ine ghost plant di hamburix chila tengyu yotsa ko sana degree bese de 다대 차량의 슈토구면도 그봐 아니 크란초야 차디가나야 further investigate 지나디로 와야 디톨라심 주로 체신 살로 투기여도 매체 so why do organisms take food the organism that nganzu tam mare nganzu tak se sago de te chik sele nganzu se gi gyune se ju topgo re se ju dige gi gyune nganzu la ya nubash rago re nushu rago re ta so se sago de te nushu diraya chedurwa 아니 뉴슈 대단냠도라 아니 왕보디게 디 대단요에야 세주릭 베나 지금 주릭스타 알추사 단다 주민다 아니 다나시게 데제릭스 디게 딩아주 세기 출도는 아주 수 수불라 고고에디 세기 지금 아주 수분한 왕보디게 디 대단요에야 다 차수불 내가 주비에다 디게 체두레 다 지단 세수에 디 다긴게 슈브나시레 미우초브디다 아주데 dirwa azu sesago de energy ra chedure nushu ra chedure anti gulam tele yang azugi gulam tele ya azugi respiration cheji jogru batsik 옥지 옥체 주기도 봐 옥지 옥체는 respiration 다 setting 아주 energy 라 누슈라 파규야 돼. 다 저부터 누슈라 체들에 세디기 균에 누슈드라 체 Then saprophytic the saprotroph are same la shirwa saprophytic sena nutrition ki gulam dilre seju ki gulam dilre tainge shubna chi seju gulam de ma tishe gyap sabhi check dead and decayed organic matter tsaning azu food chirabe ina seju top ina it's a type of a nutrition in which organism depend on dead and decayed organic matter and the digestion take place externally with the help of an enzyme and then the soluble form of food is taken inside the body of an organism. That is the saprophytic sugar. Then saprotroph lana, I would say organism to which dang just saprophytic nutrition. Chukeki longs chukeki da one but the sochas chiyungurba that the penafungi sopa de gede danashingi yeast. rumala sokpa digedi ta ngajo saprotrophs je ta chita khoa di double ushta saprophytic the saprotroph ni jalo it's a kind of a nutrition dang saprotroph se do chobtang ege dik socha simchen de la kogumena sheche samgido lobsa domlagi what's difference between chitin and cellulose cellulose the chitin ni jalo yin ta fiber rich to which rete in cellulose the takot which dange thing sabu shu to gundo dingi 가리케바 요메들과 제기 토니치 케바치 된된 연구에 다가난 신기 셀룰로스의 타가체 because of the presence of hydrogen bond right chitin the
test chikaligre as compared to the cellulose it's bit flexible or the digi kebar che Rwani kira ya do digila ya kebar di see the tajanal pejirado kabre dokshe then what is vascular that the vascular sik di that several came into vascular and the courage vascular tissue like you na vascular tissue say it's chishing nala it's a kind of a complex tissue complex permanent tissue jire tissue gi phungrup gi rik chigre chishing nala ya and dige gi gyune ani chuda terze rik sopa dige di onde chia ta na shin gi se so chab jula se dige di ya chigya ma chishing dongbe mala kha da wa tengi mala kha da la pha ya chik kyap tu ta dige di ta chingkhen gi ta cheba podo chire ta phungrup gi meng chigre ta di khogu mena sam gi tunge vascular se do chidan what is vascular le di chik di chasang chi 될 상면들과 아니 딱 녀들대로 지금하게 인기래 삼친 랭캡이 vascular page tissue 고구유를 향하게 슈구유를 삼고도 why algae and fungi live together and what they get to each other give me answer that the yetagi should do be algae to fungi dige data crani palaya nego he디 algae di chita algae inchi mejda algae di inchi meji algae touch to fungi nyamdo liya ane nyamdo liya ne gugure shugme ro lichen di ne gi pesun chik lichen stik ro lichen di sokcha chik dang azu rig chilang ngonjin da sokcha rig tanda ngazu ge ta protist la na digdo protist like dige sokcha rig chilaya lichen di protist rig chigre algae di ma se kuna algae di chik tanda zende ke banal deshe legre ro algae di protist rig chiglai sigre ani ya chik plant rig chiglai sia yungure so di chik ngazu ko ge ta chi parle ya khasigre ngazu ki yeva chevi na algae some of the algae rig chik unicellular yimba khangshi chila ani eukaryotic nge de chik la ngazu ge da di shugre protist kongtol sigre ya algae rig chik multicellular ta unicellular multicellular khengir ba kiranso tabung kyangba chigi dupshaba chig tabung kyangba chigle yang joge tabung kyangba chen chigla nga jo unicellular sigirwa tagna shi multicellular na tabung thuma chen chigla sigirwa ta chik tabung kyangba se do unicellular algae chi na the protist khongdola chik protist se na ta animal ta chik nga soksha semje rig chigla ngonjingre protist chida soksha semje rig mambu irwa monera protist yungure dene kingdom plant yungure animal yungure fungi yungure kingdom ngale pa sokcha dige pa goesha yorwa kingdom ngati chatsir kubal ngodu chigirwa kingdom monera protist fungi plant animal che kingdom nga andina ne protist le di sokcha gi ta chig dezen chigre risk chig re logajire so dinala algae dige di chugiche algae dige di plant nala ya chugure tadi kebar di cell mangyung gi thonere if the algae is unicellular we generally categorize them as protist if the algae is multicellular then we normally categorize them in plants so that depends upon the number of cell which an algae is made of dukshishuche 어들이 다 타깅에 다 그냥게 알기도 fungi 관계 식도 알기도 fungi 되니데 다 델레야 송제기 다 찍찍할 땐데 유도 잠발이야 안데 데치랑 아주 유람델이야 symbiosis 나니까 mutualistic symbiosis 레치지 타깅에 슈츠아비 안데 주고된데 알기네 fungi라 가리라 그랬으나 배나가 fungi도 침배나 and let's say the algae 침배나 nga fungi pena nga la algae sane se di ragrwa kansna algae la nuba khariosna it can photosynthesize ejor chetub gi yotsa I can get food from algae nga khosan se di ragrwa rwa ta nge gi pha khari chetub gre pha khari phen thotu gresna I can give him shelter I can give him protection from the external environment chilo ge khuyudi ne ngege kolaya neza ya ta kyabya la sok that I can do so the pensu chik ten digi to chik nija le ya pen thore chik to o de chik ta kanda nija phala dewa de do shure that is mutualistic symbiosis dewa de ji la nga jo chanik thone mutualistic symbiosis le nija la pen tha ta dinde do shwashdo antari ngege 진짜 개바 타마데다 진짜 계획이 얘기 롭센 마치 고추기 아니 진짜 개바 나라야 다 얘기 저버디 디콜이 진짜 개바 나라야
계산 저기 참 샤사되네 마이크로오르가니즘과 럽센티기 명라 마이크로오르가니즘 체 마이크로오르가니즘 독체 micro means small organism means big right sorry konda organism means sokcha digedwa so small organism small living beings diged living things digedwa ta sokcha thamo digedil shugorwa so microorganism digedinge tangpoti yeba chichave ina microbes digedwa yeba chedan dita de chave ina tabung girigi tonchig yeba chave ina prokaryotes than eukaryotes. Döning chen tabung than oinin chen tabung cheche pa yebani la che. Prokaryotes döning chen tabung, eukaryotes oinin chen tabung cheche yebani la che pa microorganism digedwa. Tang ye prokaryotes na la nye pe khari shagin sena I would take bacteria. Tasin digeti aninge prokaryotes kongdola tsi cherwa. Ta eukaryotes na la ngoni chen tabu na ya aninge khar khar lengi sena nge dilena protozoa di cherwa. Doge sem socha diget cherwa. And ne algae diget che chungo diget che what else bacteria and ne ngegi hambu diget 독체 접하치 예버체나 세부스나 bacteria are prokaryotes right 되닝 chen 타bun치레 계상에게 prokaryotes 슈발이야 차게 가르창구를 타분 간데실라 prokaryotes 슈그레세 녜디 계상 페제 녜 데체 갭 탑이 땡기도 bacteria prokaryotes 레 초긴 소브디 prokaryotes 나라 no nucleus proper nucleus 요 말에 tening direchne mix toya ka sebu ke yo mare and di sabla yang anjo gi chik di nucleoid cheche chik di jogo re there is no nucleus but we use the word nucleoid ra nucleus so tabo chik la ngoin sing ra nucleoid cheche nucleoid this space tata ji daksha di ya kiran so nucleoid ki daksha di khande chi me but we call them as nucleoid rather than a nucleus 어디체 bacteria protozoa and 다가나 신게 아니 다다 뇌닝친 타분 prokaryotes 나라야 cell organelle 타지 cell organelles도 타랍 디게 들어와 cell 나라 cell게 타랍 체인 디게디 믹스에게 망부된 게 요 말에 빼낭 저기 eukaryotes 나라 요샤베기 타랍 제가 망부 중으로와 제가 단다디 tarap chain dige pena golgi body lysosome mitochondria dinte ki endoplasmic reticulum dinte ki tarap mangbu chi yungo re eukaryotes ki tanda ngoning chain tabu na lo liya dige di toya yo mare prokaryotes na la there are membrane bounded cell organelle absent. So membrane bound cell organelle absent cheche nucleus absent di ni di mer wata uchre membrane bound cell organelle sena tarab dilaya ta chigo dengen gi tarab dige di yomare chechne shueche ani ta di ni ga lo delayur eukaryotes nala there is a nucleus and then there is membrane bounded cell organelle dikhebarchi 소시주 개발도치 어두체 아니 얘게 계상의 박테리아 콜라 도두치 캔서 도시 슈비니 박테리아게 지금 저게 예바체단데 직섭대 ngo부터네 입경고토네 바 예바체단체 스테인기 토네와 촌도 랜다 말렌 토네 예바체단체 딘데가네 예바체 타타링 얘기 마 무투규인당에 박테리아가야 데셰 개비아직 얘기 박테리아게 셀디 타붕디게 지당게 다 ngobu khande chi me di remote channel ma tya che I will draw a general diagram of a structure of a bacteria and then ngege dela libgi protozoa algae fungi kola ya to tu chinda tos te shigagi and then dijula ya microorganism gi pen khar thogre ne khar ki gre dinte kan chodu che che ane tamatel ngege nitrogen cycle chi ma de shigagi odoxi ta chashi do 땅 얘기 단다데라 박테리아 간이야
bacteria ki ramachinda. Tap prokaryote se dusambala tanda ngege bacteria tsiswa. Tati remote ngege taderoshtina. Let's say this is a bacteria and it's a rod-shaped bacteria. Sopta mangbu yungurwa, kashe koksai yungurwa, kokoche spherical shaped uche, and then a spiral shaped bacteria yungurwa, spirala chechine. But this is a more of a rod-shaped bacteria. The sopta dichixia. Tokshe ani nge kesa karshusunana bacteria cell chigla ya protect chingenge, kola cap kenge, kare chagin kare sayrsena, kola ya ribasum yores chech kesa chishu. Tadi. 그래서 결정치는 temba yungruba 다 매비 인행에 껴도 되마 리모날 봤던 거체 대체체 전부 당고 된다 되네 얘기 그러면 예바 된다 예바 대체 된 타마델라야 르바 숨바치긴다 독세시네 다 백테리아 등에게 도시바 됨비나 다디 르바 당보딜라야 한저게 가르슈그레 대치로딜라야 we call them as capsule lairwa chilo delia tene di nang de levi na tanda ma bu chudwa di nanjogi cell membrane chi shugurwa jinki diche tene nanglo la ya zubi na ta nanglo delia sorry kon da di ngi testing e dichinda cell membrane sab cell wall and joguda cell wall nida chigo diche 아니 낭로 디 징기디체 cell membrane 징기디다 so 독시셰 bacteria cell 치 like camking 다 remember 마스나 숨중그와 capsule cell wall cell membrane 대체 단디 낭로 침베이나 다 가리어세나 예 독시티샤오라 that's the genetic material genetic material DNA lana digidwa dokche genetic material dirwa genetic material di teni na gi ze dirwa chobdi na jo rigze lana digidwa rigze sina genetic material di DNA di namche and di main bege ani di nang lola cytoplasm digidi yore these are the cytoplasm then we can find some these are the ribosomes free ribosomes ninga sigdu ribosome la ya so ribosomes say the chik khasere nga joge cell organelle chikre ra tarapchire ani di ike lenge chop de ngo chop de ngazu ticker soil phento yungure di so ribosome di ninga di yobche 독시에는 아니 타마텔라 찍게 디 디치긴다 근데 되게 용그레 박테리아 간이야 디 슈구로스와 딜야 플래질라라네 디도 플래질라 슈구로들에 아니 믹세기 플래질라게 펜토디 it helps in the locomotion movement la pento go bacteria digedi so that they can swim ro move chia gujo thayala ya saji chigni chigla pa doyala ya gujo thayala ya ndi wangpo dige pheju chigore mingla flagella sa and then wangpo yan chunju de yordile ya pili la na digre ro dige chungju dige dila pili chen che dila flagellum chen kashela flagella ni yonge de yor so di bacteria ki ta remote dero chi chitang ki ta remote de chi bacteria ki yipdo supu chashi de do chi ta ro ndi chi ken ko che general structure of a bacteria
어디 직 다리 싸버지체 백테리아 콜라 아타티 리모티 키란조기 바 타자나라 용그레 록테카나라 용그레 아니 에데 티버디 키란조 시 카르카리 유메디 직체 it's a unicellular organism unicellular yimba khanshi chigla it's a prokaryote because we don't have a proper nucleus here the nucleus mare is just a genetic material rigze chire ra nucleus lan shutugu mare nucleus yo mare chuei and dinala sida nga joge tabun dinala taraptinde mendwa penanga jogi lubunangi tabunangi tarap che mangbu yungro tarap rik mandaba mangbu yungro and del hoy mare except we have a ribosome the ribosome khachi yungro ma do shimba yo mare chue de chikche tachi tangi gi tabung chila tepi na kiranso ngazu ta penang gi duksine let's say pena dadi tabung chire shubi na tabung chigla ya ta chobo khari yoresena chilo de ya cell membrane che 디 창매 나라 여부체 아니 디 나라야 사이토플라즘 디체 아니 데네 빌리아 뉴클리스 디치 고그레 라 so prokaryotes nala shimba cell membrane the cytoplasm la sok dige yote but they don't have a nucleus staining the yo mare chishuei chitang jogi thabung chi nala ta chobo sumdi ta dinde do chire nucleus she cell membrane che cytoplasm dinde do chire ta tada tinge chik mixe gi chik bacteria thasin nala ya thasin changme nala ta dinde gi phe cheba nala ta dige di wangbo yala ga dige di chasang ji yore te ine ya tanda bacteria mycoplasma sage yungre di mixage mycoplasma senge di bacteria chigre rich di nangla ya bacteria thasin di nangla ya ani khari yo mare shubina they don't have a cell wall absent chigo di yo mare chigo dengi mare mycoplasma thasin di nangla ya chigo dengi mare so they do not have a cell wall that's an exceptional di mixage otherwise generally bacteria thamanalia cell wall yungure capsule yungure tanachingi cell membrane yungure but in case of a mycoplasma thasinalia chigodi yomares dengi mares shwe they mix it ta bacteria called the date che tangan soge they to ki ta de ngege ta niba de ngege di kan chik shuna sam gidrwa tagi ngege pa yeba che kaps prokaryote eukaryote chechirwa pa yeba che do ngege di nala ni rimba ni di nala virus tuksin di chukme kesi kyanso kete kyanso gi di thala ya tonan chungyo na ngege virus di dele chukme ta kansina virus di ya ta ya de nyokte gamjun chirwa virus di sokcha nala ya tele chigi yode me rwa living in the me chechin ya di 돌레기 시지레 딱 카치기 다 망부치기 다 딜 슈그루바 바이러스 디게 they are non living 카치기 living 지기요나야 capsid enclosed living organism 슝게 데 요레 capsid enclosed living organism 다 망부치기 living organism 마레치 슈거다 매베기 줌젠 슈그루바 양 안저기 줌젠 매벌이야 마레신 두마르바 송게디 니바딩에 다린데 바이러스 간이다 독신 간이야 당슈데라 당의 바이러스다 드리간이야 땡 사부드리케 드모고버체 니수 개체 카직게 마슈이 지다 당포데라 바이러스라야 rod shape yungure spherical shape yungure 봐 아니 ngaso 저리 개별 lokte 나로려야 bacteriophage virus shejiyor 디 타숨지 믹세기 다 바이러스 디 소데 입기 토네 차 예버체비나 rod shape 지 융구레와 아니 rod shape 나로라야다 example TMV virus 라 tobacco mosaic virus 디 치싱 나요레와 아니 spherical 나로다 가지다 코로나 레소거든 코로나 바이러스 디게다 단대게 또이 네임 디 코로나 바이러스기 겐기르와 코로나 생기 디 바이러스기 다 데젠치르와 어디 리칭 인도 삼바 크기 입디 spherical shape 고고도 치르와 안데네 bacteriophage 디 믹세기 크랑기 섭다 치요다 다링 bacteriophage 디 안치기 섭다 디 가조 록테 나로래야 체 칼세고래 가조 크요르테 이네야 디 차셰 디게디 파세가 또요 말에 는 가조 이게 파야 체 bacteriophage virus ki 차셰 디게디 파다 bacteriophage 세나 칸데칠 세골라나
bacteria eating virus. Kode ushna dirwa. Virus. Tasin sankheng ki toxin rikchi la bacteriophage virus lairwa. That's a bacteria. Ne mix ekita khoy ki yang aju sugu ki domshi dige de pa remote gyun ma ne sega tön chen pa ya chashe kari kari yume sugu ki chashe dige de pa chi remonal tön gi aju lokte na la ya remote khoyure ine sugu ki chashe dige de pa deshe ke kya marerwa deshe sena mendo ta chi remonal pa tön yo mare aju pa tön che tang aju de chugi da virus dige di sopte ton te ven dox che aju de mix ege di kola che bacteriophage kola. And bacteriophage virus ki koten tinge tiyo. They are those viruses that feeds on bacteria. Right? Diche. Tate ne nga joge virus ki tumongi kejo karchanguru virus tamina so yungure. Right? Yembe na virus changmale ya tumongi kejo karchangure sheche. Diche kechimbuzi ye. Tate magic tiginda. Di changmale ya gusen virus sik di jobale ya tumongi kejo karchanguru. 당시 될이야 글쎄 그래 there다 it replicates only in the host cell. 디 개펠치야 디 바이러스 디 패게트야 디 인지미지 크랑게 다 내율기 타붕지 우르와 디 인지미지 고그래 호셀 디 낭라야 개펠치고 르와 내율기 타붕 디 마비나 아니 코 다치가래 크라 소유치 퇴요 말에 개펠치 퇴요 말에 니바델라 디 슈낭에게 outside the host cell virus is inactive. Yangna dormant. 독체. dormant 세나 같이 이런 저기 제가 내가 마치와 그봐 디데치 레그와 가지고 dormant volcano 세 되도와 active 말해 그봐 제가 내가 마치 배신데 대대바 저거 칠래 가지고 레그와 dormant inactive 칠로리아 제가 사실 내세기 율기 치고 디기 칠로리아 호셀기 칠로라 근저 패게 두고 말에 아니 덴데기 가사 가사기 고저기 즉 소경 치토에 소소소 즉 소토에디 가고레스쉐 도체 다드네 no metabolism of its own. 소주 둘랭기 즉 레가지어로 와디 체투고 말에 바이러스 속에 there is no metabolism of its own. 아주 뜻하잖아. 아주 타봉 되게디 they metabolizes. 제규르 되게디 아주 타봉나를 중체는 아주 선분내 두고래 아주 베게 투투에 유래 되게들와 이내야 바이러스 되게들 차샤베이나 소소 랑기 metabolism 되요 말에 라 소주 둘랭기 젤레지어로 디 다다 독신 되게나라 요 말에 지슈에 there is no metabolism of its own. 타마텔라 개침부식 they have no ribosome. 닝아디 요 말에 ribosome 요 말에 ribosome 생애기 cell organelle 지어와 타랍직 디요 말에 ngazu나리 요래 아니 ribosome 기 가르치고래 프로테인 쇠고 ribosome 기 protein sugar. So 간단만다 protein 디기 균에 아니 가족이 제가 갈세라 소토비아다 패게 지가 줘야다 딘제림바 망보지 중고로 봐서 protein 쇠야 되는가 싶으시래. 가족 in fact 가족 가세로서나 차리 거쪽이 protein 여비이나 티카도 여비이나 즉 속내 두고 여시 sugar 와 protein life depends on protein. Everything is 즉 controlled by the protein. 그러봐 배낭에 수군한게 제가 내가 가르치기요 배는 즉 프로테인 라테 엔자임 저지나 프로테인 라테인데요. 프로테인 기고라래.
당나시 빼나 ngazu sugu gi yib da khado da khari yimbe na sugu chalong da che na khari yimbe na changma chik protein gyab jong del ne zu dil ta ve na protein chi ka thuk de gor so di jinda kya zu ta ya goma chimbe na de ge protein ko la ya des shik ngazu zenda chungni diwala ya chukchi chungni diwala ya protein ko la ya des shik kya zu ting sa ba jang gre ro so di ribosome di nenga shibu chire tarab di ninga di pe nenga chire ro di yo mare shuen there is no ribosome. So that means they cannot make protein. Ribosome king tika sotwe yo mare. And this sergala ya karchigore and change like capture. Shengi tabungchi like capture. Or duxreda. So the kecho tumungi kecho diche and in nabachigla ya. Their genetic material is enclosed within a capsid. Within a capsid. So kunzuge check rigzechur ba genetic material. Ta genetic material se dunge gi dishugu ta dele ya rigzedi yangna DNA yangna RNA dingi dilchu. Virus nanglo ya DNA yangna RNA di rigzeche ba rigzedi yorba. Ta di 가리기 다 치료네 가리기 박바디 값샤이르스나 박바디 맹래야 먼저 capsid 시그바 so capsid 기 값샤이르 슈슈네 capsid 싱에 박바디 값샤이르체 또 드레기 투몽기 캐주 슈여레 독신 디게 들이야 어디체 so 디 캐주 디게 디타이르다 데이르다 독신 디게 나타 레르치네 곤치 시다르와 virus dige di pege di kawa tugresena ani sosu neulgi tabungjiung kurba di nangla ani pege tugres di matope neugi chilola ya lebi na ani virus dige di karsena they are inactive ta konso chikasiri ngajoge chotoya yo mares shue dene sumbandela ya do they have a metabolism of their own nganjo tabungla yobana shi konso la metabolism yorbesena yo mares ro 조주 들리는 게 젤레디 요마레치 슈에이 데네 딱 한다 디 맵에 송장 아주 같이 거르세나 아니 바이러스 디게디 칠로라야 초투구 요마레 슈에이 가자 콘솔라 메타볼리즘 소소랑이기 메타볼리즘 데 매장가 안 다가나시 콘솔이야 닝가디 요마레 닝가세나 라이보솜 요마레 아니 라이보솜 매장가 they cannot synthesize protein 소투에 요마레 디게딜 땡치네 아주 같이 거르다 균젠 디게딜 땡치네다 디게딜 균센 디게딜 땡치네 맞아 바이러스 디 non living 징에 거. 다 거대부 슈비나 viruses are non living. 가리 reason 가리 균센 가리였으나 because they do not have a metabolism of their own and they cannot make their protein themselves. 소소랑기 protein 쇠퇴요 말에 that's because they do not have a ribosome 요 말. 대체. 봐. 우든데 균센 땡치네 아니 non living 찌기래 시슈에. 균센다 바이러스 non living 찌고에 디게chen 바이러스 투몽기 캐주 디게chen 단디 젤이야 아니게 바이러스 기 소봉의 bacteriophage 기 바이러스 기 리모치긴다. 베제 디 세보차요부터 봐. 안디 그래서 디톨 삼노 스탠다드와 바이러스 콜라. 다 녜델이야 니버델라 바이러스 나오네 냥에 bacteriophage 기 바이러스 기 리모치기 bacteriophage virus. 다 bacteriophage virus나 간데질 슈그레다 기게 되시게서와 코데부슈나 bacteria eating virus. Toxin richigi bacteria sagirwa bacteria kalne digirwa odinte bacteria virus chigla toxin chigla bacteriophage virus shugre and digi the uchre kogi godi geometric figure uchre ningji shuye bache geometric figure chire roba shenda tag mare virus shemba dige the rod shape the spherical shape but this has got a very unique shape. A very geometric unique shape se do ta mixe ki ta kola ip chiore geometric figure chiore this is the head right and ngajo dilia ta nge di pass jul che ne nge ge dog che color lan chik cherwa and ne nge ge color dinima che this is a sheet, this is the base of the sheet and digan and dela khariyor se na
독시 tail fiber lewa, and then there is a genetic material inside it. 독시. 다 이게 bacteriophage virus nature. This is a capsid. Protective covering dochre genetic material the capsid nang la yores virus shasha veina taking a virus ki tumo ki kheje dige dangbe ka thama de nge ditiswa the genetic materials are enclosed in a covering called capsid. So capsid the chigo dochre chilo ki pakpa dochre di nang la ya and pakpa di chidang ki capsid the protein in nature protein the sugar ki amino acid the sugar ki soesha gychre sugar ta amino acid dig dusha yochre pakpati and dechi ki nangla ya ani ngaju ki tada rigze di genetic material di yore and genetic material this is called a genetic material rigze nucleic acid lana digidu rwa khachi ki dile ya nucleic acid lange yore dna da khari nucleic acid khari yore sena dna yore yangna rna deoxyribonucleic acid, ribonucleic acid, they both are nucleic acids, and they get it another rigze chilana edigidu. And this is the collar. This is called the sheath, and then finally we have the tail fiber. This is the typical structure of a bacteriophage virus. The bacteriophage virus ke yip tende dochre and sugu ki chashe kha dige dich nganzo titube na lokte na remodi khoyure imbe na chashe yala kha dige ti nge ba se ga tumbe dige dige nganzo tina digido odu session bacteriophage virus call che ani bacteriophage virus ta virus ke call lir diche ta tene virus call ya shin nganzo ge ta there should be na virus pen top Europe is that the kashi gitwa yongsi bra virus lansa khoba takara toxin ledi ra chita virus le to poisonous substance lagore toxin di check the khoba takara virus ki ngajula new ke ma to be pen toya di pen toya gi chaba namya 지금 말했지 되지 야 ngaju sem level na sem na 되지 야 lebgitwa colleague samdo de dish lebgidwa ta dele ya virus ki ne tenten ke ko re ta tande name da lo so ba dige de ta mangbu ji yong go re na za da mangbu su go re na virus me sha sa je ke yo mare khawa ina kya de re ro virus dige de boxing chik so sha thamo dige na la yong go re virus dige chishing na la ya yo re virus dige de so sha semje kha na la yo re so dinte che virus di chang ma na la kya de yo chi res yue and nasaya sugo rewa nasa damada yunguru apena AIDS virus sok pada polio virus la tenda and tanda di COVID-19 dia name dia virus ki chi sugo tende gi nasa su shaba mangbo yure ta ine nga zu pen tho shaba ji gang sam tam pe na virus ki khar pen tho gor se na tanda mix e di kal nge shen ke shugu merwa di ko debro chungure bacteriophage virus la na khar bacteria sankhe ki virus di thang dige ki kharchigla khari pen thogurse bacteria is savvy na bacteria lunala lubudinal yoshawe ki ani tanges dagi ngola ya jira thukba kapsu shu dumba kapsu shu gyuchong nganzu soksha simchen khande chimbe na ya phongbodi khari gdusha gyorse zeger hangi dusha gyochimba ta dige bacteria di ya bacteria gi phongbodi ya lubudi ya zeger hangi dusha gyochirwa so dine indu virus dige gi bacteria save kapsu bacteria gi subunal yoshawa ze rik chik de pa ma ani chir nganzu khoyu nala pa ani le tang thukor dile yang ajo khasigre seju digeti nutrients digeti ani chir ngajo khoyula pha lokpa ani khoyula loksona an dige seju digeti je digeti ya kyarthu ya ani chishingi ya lenchne ani ya koratheb girwa seju digeti khoyuna la korathebya gi shichigre virus ki pen dia chik thogor daganang shingi tanang ajo chikchi yungre alga bloom sigirwa alga sanata algirwa algi dige di chu nang la kegyu chanta chidan chu nang la kego wa chabgi de mare do da tha de de kala yungur te ine algi mangbo singa chu nang la kegyu changa nge chu nang ke gi pezun de lembi ta algi rikshik chu nang ke cha ani chik nga jo kharsigre dige di kharsigre ta bordi mangbo shibuchi kyap chimbu shibuchi chabi na chu nang la algi dige pe kyap chimbu chungba ina kangin shi khari thegre se na nga jo de ya
tanda dele ya chu nang la ya denken gi soksha mangbo chik ne thubge mare shidure di kyumsen 가르치는 resena elgi dige chu nang la kedu chu nang la ya ta pena nyado chashinarwa chu nang la denken gi sokcha shire nyadi swembo ne thubala kola ya oxygen gogurwa 초동디 고구르와 그 오xygen 디 가반라고 냐텔이야 추낭라 dissolve oxygen 여봐 디게디 야랭고르와 다 엘기 디게디 표주 부쇼지 캡친베이나 추낭 콘조기 추낭기 oxygen 디게디 셔버지 표줬단 그래 체다 게치네 표줬단 아니 추낭 딩에 속자 신직라야 oxygen 디 라기요 말 마라자 아니 콘조 칼리칼리기지 아니 시도고 레시제 딘디치 강에 태고라 딜랑아 주기다 eutrophication 라기르와 차니나라야 eutrophication. So virus dige di algae dige di tsame ta la pen thogor. So algae dige di tsame ta be na chochi ne ani chuna denge sokcha shin chi la ya oxygen chik remba chi da tsamba chi yongore ragiore 대상 ne tupgore. So algae bloom dige di meva soela ya virus ki pen thogore. dokchi jane dinanshin ki pen tho shaba virus ye kashe chi virus virotherapy se dinte yongore an tagna shi antigen dinte soela ya peju chigore odinte chiore. Dishwei ta virus ki pen tho shaba nge de la ya ni chik jangbai bacteriophage virus ki khare pen thogoyo me it helps in the recycling of nutrient. Helps in recycling. क्या जो चाहिए चुंगुरवा चुजे दिखेती क्या जो चाहिए helps in recycling nutrients and destroying alga bloom dinde ki pento sha yungure and ane shi virotherapy dinde yungore wa main la ya pejuta ya dinde virotherapy medicine na la ya dinde yungure wa so virus ki ne ki ding ajo namgyune kode gorte ine pento sha ba ya yore che shwe ta virus called dinde do che kechu di virus called virus ki tumlong ki kechu kar tsame di injimeji chances de ke bu du shen go che an ye de la ya nyam to la ya bacteriophage virus ki remote tv transol ya and then a virus ki pen karis togu medi ko ya ta tönje nirish ba dam ba yi dukshe ta virus ko che deneng an ju ki ta eukaryote kan tukin da ta microorganism na la eukaryote kare kare medi taging ba saga tönbe yi eukaryote na lo ya tanda protozoa rikchi yungro protozoa che dene algae che dene fungi dukshe parixum la yebacheki they are not prokaryotes they are eukaryotes karchine eukaryotes shugore kansan kon changme nanglo le ya tumongi kecho chik den shabadi they have a proper nucleus the injimich they have got nucleus tening yore pe changma shibuji sebu shibuji yore the yosanga konzole eukaryotes shugore wa ta protozoa algae the fungi cherwa ta protozoa example ka chirwa ta protozoa la nanglo le ya na example nge ge this tevi na protozoa na la amoeba paramecia euglena diatom tiget yungor anda hana shinge algae rich gi yungure pena dinanglo la ya ta kashe gi shwechena tanda di green algae tiget do green algae tiget protista na sigres kashe gi chena green algae tiget chishin khongtol sigres sheshi ya dila ya desheji yungure ta kanda nge nga chulokte na yo shawe gi pezun kashe chik tiget che ta protozoa tiget unicellular re kechu chik protozoa di unicellular konzona la halamda multicellular mebata uchre rawa pacha rosta ta chari nal di khyap ma khyap la di yungure pe khak rochre chari na bol ya pe na protozoa di unicellular in ba khyap se du ya di shu khak bo rochre chitang jo general la general kan ke shigre rawa chitang ki thone ke shigre wa chitang ki thone ke sheve na
protozoarics 되게 되게 semjen 되게 타봉 제 칼에 짱박 진식 레스트레이 유니셀러체 아니 protozoa 되게 카르시그레 케벨로에 대한 제 카르시그레 sexual 다 asexual 니가 연구어래 케벨로에 디 sexual 당아 저기 디시로와 소덴 케펠 더우직 시기로와 sexual reproduction 소덴 케펠 제 가르자 최메 케펠 체진의 asexual 시기로와 니자 프로토조아나 연구래 프로토조아나 asexual 체 아니 sexual 니가 연구래 쉐 reproduction 디 어둑 체진에래 아니 아주 록테나 아미바기 리모트데 연구어래 직 믹세킹에 디직 슌도 주스라 콘소 실리아 봐 양나 pseudopodia 양나 flagella 진짜 요래 수고 구조태야 구조타야야 직 move 치야라야 아니 실리아 프로토자 카치라 실리아 융구레 페나 페라미시엄 디게디라 실리아 융구레 아미바라 pseudopodium 융구레 유글리나 소로든데라 flagella 융구레 딘데게 직야 왕보 상 요레 쉐이 프로토조라 믹세기 야 구조타야 체도야 디게디 왕부 디게디 펜토그레스웨이 오데데도 치레 아니 프로토조아기 펜토 샤바다 뉴게 샤바 니가 용그레 뉴게 샤바디 가저기 네 나사데 스웨 샤바데 요레 프로토조아 페나 example 약슈스테베나 말레리아 로 말레리아 디 프로토조아 치기 스웨고 로 플라스모디움 바이벡스 레그와 프로토조아 디 밍라야 데케티기 밍라 플라스모디움 바이벡스 디기 나사 말레리아 스웨그와 디 나사 스웨 샤바 징구 다나시 제가 나사 셴바지 아미바이시스 레소 딘데 용그레 tat nazar rimba mangbochi protozoa gi soya shaba din yore ine ya pantho shaba yore pena pantho shaba khari yore sena protozoa dige nitrogen cycle la panch thogor rwa protozoa dige check cha protozoa gi bacteria dige dis sagore chame ta ya lai pantho gore and dige chame ta thone ya nutrients dige recycle chi gore den de gi pantho shaba protozoa din de yore shishue yin ta algae gan levi na ta di algae digala ya ngajo gi example ta di 즉 algae 디게디 protist 체 아니 plant 니자 공돌라 징에디 protist 디게디 가르세나 bacteria 공돌 징인다 bacteria 순 디그메도 이 protist 모네라 난들리와 protist 라나다게게 데레 당한 저게 protist 나로라야 쪼부치카 unicellular organism che plus eukaryote unicellular imba kanchichila eukaryote inke tendechre plant dige di unicellular mare multicellular cell mangbuchi gi dupsha gyochi che protist dige di cell chi cell che kyangba chi gi dupsha che ani eukaryote imba che ngoyin chen thabung che ani multicellular plus dia eukaryote ngoyin chen thabung so kebar di do protist dige da plant ni phaliya algae di protist nal libgre plant khungto la ya chigre kyumsen di protist nal chibena algae rich unicellular re pena nganjo gi diatom do chibena it's a unicellular raba diatom dige di unicellular cherwa and dige di algae rich chigre ताको unicellular da eukaryote insanga protist nala chugor ya algae rich multicellular da eukaryote insanga plant nal sigre pena brown algae tana shingi red algae digeti yungur so panthoeti da digeti ngajugi yaba chedan ro chi dox shechne raba yaba che so algae ki ya pantho ko yore khasa algae dige ngajul oxygen tegor chikche 추나게 오크시전 직접 많이 봐 건조기야 사강을 갱에 디싱타 가지고 알기 나올라 망부 연구로봐 단단 가지고 디지도 사이노박테리아 레소고 되게 가지고야 오크시전 땡에 되려 알기 리치 가지고 오크시전 땡에 연구를 다나 신기야 알기 디게 they are very rich source of protein pe pena example spirulina 라와 chlorella 디게 디 프로틴 빼망 보여래 뺀 믹스에게 다직 가지고 스페이스 나라 트론케게다 애스트로노트 디게 디야 칼라 디게 세 디게 디 슈크치아지야 프로틴 약부 고여도 건조기 알기 디게 디 키토고래 스파이룰리나
chlorella. They are very rich source of protein. So algae rich nga jo se na ya protein tikar pe shuk chumbu yo sang nga jo se gi gyulam thone ya le se gi thone ya lengu yo reswe. Dokshe denege ta fungi hambu na le wa. Hambu ge pena example nga jo yeast chungur wa. Yeast di kharire unicellular hambu na. Tabung kyangpa chi gi drup sha ba chi re pesun chi da yeast di ruma di nga jo ge hambu rik chi re Rumadi unicellular che, yeast is a unicellular, and tana shinkiya sheba puffball la sokpata, mushroom la sokpata, din yungurwa. Digedi fungi rikchirwa, digedi ngazogi multicellular che. Cellular, duk shechninda. So unicellular, multicellular, niga yore fungi nangla, right? And fungi digi kepel che dia asexual, the sexual niga fungi nangla. Yores che shueyi odukse ta dene nganzo ge chik nge dele ya rumuchik inda ya anda nganzo lokte na le chik dikol che yurwa rhizopus chechne teaching ya rhizopus nge ge dela rhizopus rhizopus lady bread mold legwa bread mold Dia fungi gi rechirwa it's a fungi ta digi remochik inda ta ngazu do sheshi inda do dokshe ta inda Dige nga jo strolon lan tigi dwa dige dila sawasoro dila rhizoid che This is called sporangiophore sporangium lane digitu yangna dileya spore sac Dilanetic. Ta dinala carioresena and dinalolia spore digidurba. So ding as locked in a chigiodu among us remote tissue godu, bread mold rhizopus remote resena, that this is a bread mold. Remote in ala strolon said the horizontal hyphae like as strolon like it's a horizontal hyphae. Strolon is a horizontal hyphae, then ema rhizoid che, dia hyphae, that the changma niga la ya, the changma hyphae, the get changma la ya, aggregate la tevina, the langazo mycelium legre. But anyway, ngazo this shashe the che, and then the stalk the ya, sporangium, spore sac ya, denkengi, ta, chick dot or the tingazugi. Yala dile yang aju sporangiophore legre and this spore daksagi neuro dila sporangium legre and sporangium nangla kariyerse ani microspore dige diure nange de spore shaurwa spore dokshechne pa che ta dinge ge remote sabche ngege remote tsai ta dene nganzoge tarintele yachik microorganism dige ge pen kar to greche rwa ne ge ge yobati nganzo mangbochige ha 고구요래 나서 다미나서 수고래 창매기 나서 수샤바 용구래 박테리아 기 수구래 바이러스 기 수구래 프로토조아 기 수구래 fungi 기 수샤바 나서 데 여래 rwa 당나신게 아니 다다디 알기 기야 직뇌게 샤바 데 여래 yimbeyineya pen toshedi ngajo tata lokte na la kha chi kyore dinge chik shuna samjung pen kar toguyume tadi remote titsayina ani ngegi advantages tiginda advantages kar kariyume advantages of microbe se do ta tasin dige da tasin sen da socha thamu dige shugu microorganism da advanced thang di in making food and beverage the beverage se do sample ya nga jo ge wine dige dirwa
kala nanglole ya ngajogi khare swegosna cake ta soya da bake food bake chial pen thugruwa dagana shin curd dige dirwa ta di gyulam dilange gi chik ngajolokte nal kharkhoyrsena gyulam dila khala ta chik ngajogi chara chik soya dige gyulam dila ngajogi fermentation de ringe dele ya ma buk tigro that the process is called fermentation ta di kemba ida ngajo fermentation gyulam dila fermentation de ta fermentation gi kodeu kharre se shubina 다 microorganism rik chiki ngaju khala soil pen thogo re mase tungya riks dige de make se gi ngaju chara dige de wine dige de alcohol dige de an dige de soye gi gyulam de ngaju fermentation sa so fermentation gi khoden de inda tang process by which organic molecules are broken down anaerobically. The fermentation later. So fermentation is nothing but a process by which organic molecule, when organic molecule contained ochik lavina, organic molecule gi pech shavi nangegi glucose. These are organic molecules. So glucose tabuchik, glucose nangshinchik. Manzo kata chik breakdown chene, ani breakdown chele ya. Gyulam kandichik thone anaerobic lana kharsegor sena without the use of oxygen. Without the use of oxygen. Oxygen pejo tang mogo thone ani nganzo organic molecule ta che glucose na shinchik dinde ma breakdown cheba dinde gyurim chilaya fermentation sa. So fermentation is the process by which organic molecules like glucose are broken down anaerobically. Tadi chinke de sure breakdown chinke de sure sena ani nganzo ki bacteria khachi hungure tagna shingi fungi o kunzui chigor. So microorganism digegi fermentation chela pen thogdwa 독세. 되네. 니버칙. 마이크로오르가니즘 기 펜토샤바칙 네 타기 콘슈차이 recycling recycling of nutrients. And take example mix nitrogen cycle tenetic tatandang nitrogen cycle the pitch to zupiking the deshe gap to mar some good in a jumata nitrogen cycle ding a telasugan deshe gabina pejikan of penske togumare so a juma de dunta telling nitrogen cycle the matiache yebe in a tandechala microorganism the pento shavachik seju to get a chick gunjor chealia coratebia ya kuyunalia and pentogres mix a pepech shavi in a nitrogen cycle dire. The deshe jula gache nitrogen cycle di chik negachre tagna shingi microorganism khache ge ya che kanjoge the delas pentogrua that can be used as antibiotic sena shinke mare medicine me chil lagor me rekhande chil antibiotic sigri seve ina chik nasa sungke ge busing dige di meva soya 양나 장볼 용으로 따야 딘테기 메릭치라 antibiotics ngazu nyenjom sigidwa nyenjom dige the antibiotics are medicines that can either destroy the microorganism ta tingela microorganism ye dishugo da ya sebu sebina antibiotic destroy pathogens shugo pathogens la na tsikdi khar shugo sena pathogens na ne sunghengi soksha thamuchila pathogens hirwa disease causing microbe deshigla ya ngajoki pathogens sugar so dige ne sunghengi soksha thamu rik dige de la pena bacteria ine dadu protozoa ine dadu khada mixe gi bacteria dige di ani chik ngajo chame ta ya chetu ya me rik chik phejo tang ko re nyenjom dile nyenjom sigre an dige di nyenjom dige di 야 간데 server karila kane chungbar sena ya microbe latension chungbare penna example stevena antibiotic example stevena penicillin
the nyanjum chire penicillin penatanga jo the nyanjum rig the amoxicillin the gwa amoxicillin the nyanjum the penicillin ne chungsha ba it's a broad spectrum antibiotic wa penicillin the khane chungsha ba nyanjum the khane chung ba sena and the nanzu fungi chini chung ba fungi the mingla penicillium like penicillium or the nature shavjire so peasant ching penicillin le stebin that's a kind of a group to chire nga joge the ne nga joge antibiotic mangbu chu thu yure shwe the nang shin ge antibiotic shaba de mangbu yungure that makes a antibiotic the nga joge soksha ta chamurix the ne swesha ba chire and the che tu yang de nyanjum rig the de konsu san de chungsha ba chires and ta na shin ge ya microorganism kha chi nga joge se gi thone lengore pe na thagi algae shubi spirulina chlorella the get na la ya trigger shu yure protein nga jo subule ya trigger go ke chum burwa protein go de konsu gyu ne yang jo ra go res shwe che on duk se chne ne microorganism pe na ya chik pe sun chi shube na nga joge ta da intestine na la ya gut na la ya Gumadige nalia microorganism rich yorwa bacteria mixege penange kesanti shui subs lactobacilli bacteria the bacteria ki group chigwa dige di ya pe pen to ko yorwa konsu gi nganzu kala digest share la sok pa tagana shin gi nganzu la vitamin K te la sok pa vitamin B kha chik tigre B12 la sok pa dige di ya konsu gi gyune rago re tire song sa an tagana shin gi ya nganzu sugu na lo ya cellulose digest shinge nganzu sugu rang gi digest shi thugo mare because we don't have that enzyme imbe hina bacteria kha chi gi digest share la cellulose dige thagren rik chigwa dige di digest share pen to go re so samdam be na 펜토샤와 망부시도와 다때 대신기 망부시 연구로와 데 창말로 아니 박테리아기 맞죠 펜토샤와 망부시 연구레스 유행이 데네 다시 갈하에 데 탐에기 터닝 탐에기 주시딩아 까마 니치날 두긴다 녜델이야 디직티나 pasteurization 내직 맞죠 록텐 지리 제베 록텐 알치 요레 pasteurization 세나 고된 가레스 대시시 요레와 pasteurization sena kare ta de pasteurization sena kalse ure it is a process of heating to an extent that pathogens are destroyed. 당한서 the heating event chirwa se dige di chabu soye chire chabu 가수치 바 temperature 가수치 차류 가수치 바 소요 구구르세나 아니 즉 디난게 세디날 여베게 나자 소게기 부신디게 여베나 콘조 자메다 딘테기 율람실 pasteurization and makes a gazo lokte na yop shavdi pasteurization of milk quality re oma pasteurization ran dinalola pasteurization of milk di khandero chiresena and the kodebu shubina 72 degrees Celsius la karcha chunga 드레식 차부스 디 젤라야 아니 3 degrees Celsius 라 cool down 디거식라 히치 차부스 안 temperature 디거식라 cooled 장무스여봐 안디 람사 셰르다 instantly lamsa temperature digasila ma changmusuya that it depends chigre nganjoge pena temperature 138 degree ta 150 degrees Celsius dinde chipa to ngajo heat chigyo na yang karcha dinde goyo mare 1 or 2 second nalaya lega di to go re rawa that depends on the range of temperature wa so chitang ngajo dinde do thiore 72 degrees Celsius la ya digas chikpa 70 yang na 72 degrees Celsius pa do ya heat chebe ina oma di en di ya karcha chonga chiring la heat chen dene lamsa changmu soeji ka temperature ma drop chechne ma nyung ru tang chene temperature digas chikala ma nyung tang be ina dinde chik le gulam chile nga pasteurization sigre and di che to be ina dinala na sa songe gi oma na na sa songe gi busing rich yorwa tasting pena nga TB na sa songe gi tasting di mycobacterium tuberculosis del sok be gi ne
나서 중에 무슨 망보지 잠에 땅 두고 그래 어디 규름들 가지고 pasteurization 사 어도시 아니 디젤이야 아니 가지고 단다 주식 같이 클라이래 딩아 줄이야 못해이 다 저버디게랑 저버디게디 아주 디치긴다 다다디 나 멜랭자기 투샤기 안 단도 그냥 저버 용초그래 네 저버 창마랑이 렌 탭디요 캡그 말에 당나신 킹에 크란스 거샤버 저 창마랑이게 렌 치카시그레 렌갑 투기요 바다 렌갑에 투조요 바다 디게디 랍투 말에 때이네 크란스 원에 저버거 쌈게 소소 원에 도나 레비아다 소소 원에 야게르기 탑람시레세 다델랭이 저버카시도 부부촉발라기 what is meant by prokaryotes prokaryotes 등에 다길라이 döning tabungslein böge tonera ta prokaryotsena primitive cell rechik labgyuchung ra tabung rik ta chik ngajo ngoma chungsha da ngajo jamni na soksha thoma chungbe kapso tabung ching group chungba chirwa and the tabung di ta chik prokaryotes di thangbuchung and then ma gyurim chiki thone and chisuya eukaryote mata di ngajo ki tsendik nala evolution lagirwa chungrim do chilaya 소샤 디게딜라야 림베치네 니 규바테기 되기 중바 규바테버질라 두줄라 뚜치네 규바테버도 디지 에볼루션 시그와 다델이야 prokaryots나 타붕 리치그레 당보델라 prokaryots나 it's a type of a cell 타붕 컨테치라 시그르세나 테닝 마덴케기 타붕 a cell that has got no nucleus that hasn't got a prominent nucleus 세부케요 말에 we call them as a nucleoid. Nucleus nangshin do chiche, but they do not have a proper nucleus. Di chiche chagen tsochi di diche niva dela tange de tishana digido. It's a simple cell prokaryotes digedirwa. Simple cell. Dene no nucleus. Tening yo mares. Tanganashi no membrane bounded cell organelle. Membrane bounded cell organelle. Pena ngajo thabu na yo shaba mitochondria la sokba mitochondria Golgi body ta pesu mangpo te yorwa dige changme la ya pakpa chi gi tum shayure rwa pakpa ta chi khashela double membrane yungure rwa khashela single membrane yungure khanda chinki ki cover do che share ta pakwa chi cover che share dinde cell organelle na tharap rwa pena dige de organelle pe shala na mitochondria Golgi body dinde la sok pa dige de ya ani membrane ki cover che ma khanda dige de yo mare ngajo prokaryotes na la dige de yo mar dige khwa yurusena cell organelle dige thang dige de eukaryote na yor khebat yor ta me changa control simple lago ra pe tap debu chik taginge bacteria cell ki remote swa di na la nge mitochondria yore Golgi body yore lysosome yore endoplasmic reticulum yore cheshing et masuma bacteria cell is in fact a very simple kind of a cell. It hasn't got a proper nucleus. Likewise, it hasn't got membrane bounded cell organelle. Oh, dinte chilanga jogi eta prokaryotes shir dokse. How like what mean by locomotion? Locomotion lana kujoteba. Like suppose ngade good dugutwa. I'm moving. That movement is called locomotion. That soksha thasin dige na la ine re. Ya cheka ngajo doge semchen pena protozoa. dige na la ibenere konso move cheva la ngajo nangshi gi tsukla de meva. So how do they move? They move with the help of an organ. Wangbu chi gi pyeju ta bthone and de wangbu dige dila ngajo ta damina so yunguru apena protozoa cha sha be nange tagi cilia pseudopodia flagellum dige yores bacteria na la flagellum do shuguru chi ta dige gi move cheya pento gore. That movement of body is called locomotion. Sonam Sringa, sir, how food can become a poison? Tadi food poison cha di zeg gubato. Poison san shinke mare nganju supula ya long su chu matubi gi zechirwa subu gi chu matungi gi zechig la poison sigre. Poison ki definition sana inji michi nganju sach ne shire dende ke mare. Nganju supula ya mayo bachi zechig dele ya risk dige dila nganju poison duk lagirwa. So khala dimbe ina dirwa bacteria chilebe ina khala digi nangi se dila guba du korwa and ze dige di ze changma ngaju sukbula ya pen thogresena di marba ngaju sukbula pen thoye gi ze rikchi yore pen ma thoye gi ze ne kenge gi ze rikchi ngure pen ma thonge gi ze rikchi ngure ngaju subu gi
long so chu ma thung gi je chik la yang zo poison sen de gitwa so de de che then sir what is non living then why they can live in earth like corona ta dirwa virus sombo ngachu soksha sombo chila ngon jing mar ledi kharjin sugars na khonju nala metabolic activity di mevache khonju nala ribosome mevache protein so tug mevache and khonju kepel chela yinje menje metabolic activity chungwala yinje menje tabung shen chigla ya tyung guyo bache host cell chig yinje meji guyo bache so khonju khande sampling kalne tugors na there are plenty of host cell around us Rapena virus nge sugun al chimbe ina chilo lo kwe leka chigo mare they are inactive yimbe ina nge sugun al chimbe nge my body is made up of cells nge suku de tabung gudup sha gyojirwa dige tabung tomna shure there are trillions of cells in my body and then they invade the cell nganju nge suku na yeve tabung dige dila and khonju gi tabung na la zu chene and kranso gi dna rna chirwa di nge gi tabung na la le ta and that lega chida mangbu yungurerwa kepel chea de lytic cycle yore lysogenic cycle chechine kepel chungtang chungrim de nir yungure ta sob da dinala khachi gi ngege tabung nanggi ta ji chungurwa kharsegre nga ju ngege genetic material chungurwa rigzejik dilaya take over chirwa di 강라 야코기 두바땅치 아니 녜 타붕디 녜 타붕디게 갈색이래 수수기 레게 오디 다 배틀라브레 코 바이러스 기 레가디 치르다 두시 바이러스 디 케펠 도고르바 어독스 다 간다 how can they live in earth like corona 라디 예 라타붕 망부 시우지 여 상가레 아주 잠린 디나 속샤 망부 시우레 찌싱라 속바데 창만 타붕 두샤 요레 타붕 디게 디타직 둠 헤비 이나 아니 콘존 네투구 마레 타붕 여 상가 아니 네투구 요레 슈에 If suppose there is no ribosome, what would be in a human body? Ribosome have simple. We can't make protein. Protein if we can't make protein, protein there won't be any metabolic activity. Subugi cell diget legacy to mare, kepel yungum mare, and Tana shinki diget tamatella cell the sugar and simple ne to mare shue. Life depends on amino acid protein gal to gorta. Kunga likyon sir who found microorganism tadi shutugu marwa microorganism se du zambalta susug ne yume tadi nge shutugu mundurwa sugi ne sejo cherela tadi mangbu yungure ngajo robot cost ki bacteria dige di tanda di chedong ta shel nal tar la so tseni ba mangbu chi ta su gyuru mangbu chi ro penang ye gila tanda di AIDS virus HIV like to di yang khesa chi tanda CNN sangyu nal ya Tsenik Paji robot singechige robot galar singechigdwa khogi ne sejo chedwa tandadi da HIV swing na tanga AIDS na swing HIV virus ti an khogi di kola again kanda toy ne de kola ba tashe ke gidwa an di na la polio virus ki vaccine chiwa and dege tanda COVID-19 de chek ngajo khasigre negok chiala ya pen thokre chi dawa khase chi ringla ya nganju sugunala negotiate pen togres and dawa khashi shininga dichetu beina and di dawe tuju ring dinala ya ane nganju nebuti nasa dilaya joyala vaccine dende so togres chesine ko shegidwa so dege ta cherik pa dami na so yungure right namke chawan like what is the difference between fungi and microorganism fungi tadirwa musum dochre fungi is a kind of a microorganism right fungi digedi microorganism in a fungi in Bakabumare, fungi in a microorganism in Bakabdugre, Audoxeshe, Musumta, Kinazu Reglam Yagushingiobina, and the fungi the Chega fungi said to Zambale Yinjiming of the Shamo to get the multicellular in Zakabri Tongudwa. Daya yeast cell to get the Hinare, Daya fungi reaching of the Tamut in the Yungure, microorganism Tamut in the Yungure, Audoshueche. Audosresha. Tiwa kiranzo tande sembana yure and tiwa kang mama ji so samno tang chene dandegi joshi de tiwa yo and tiwa khazu shi sam tang to be na te sam ki kirange lopsen di thola ing shue da tonal le ta ani ya to thugre ne su dige de ani so ina ya maung bal ya dirge ta chik khase joshi khari be na ya changba cha gi
시지레 안 디손사 소송원에 남 균전에 된데 간다 지와 록데 랑간라 시마초 버체 록데 간주 체크다 자 유숑그 마치 록데다 NCRT 네레 CBSE 네레 데기 줄람 토네 간주 록데 치요레 콘주 록데 디난게 난된데 찍보레야 아니 캡처 마데 버체 디간 단데 파치냐 야체르시 삼노데 야체르탄 구얀 땅부터네 지와 강만 삼땅 집이나 네수디 처음부진 또베나 세부 차그레 삼규 안 데지 토네 캬송에 다기 ngöla shubi di renduran re kranso ge maobal jindal pachin be na sosu ngöne tiwas tandra sosu ngöne nge gergi ngöne ya che ya jinda di ya chiso chunchu chire dile ya shamde khande duptu edu sosu ngöne samta an shamde duptu ya tamam yak shuchik sosu ngöne lobsen di joshi khari lapkyu na gyanla ge di thola ya samno ting sabushtan tiwa khang mangmanj thone chik samno tambe na an di tiwa level sam ge kran tiwa gi len rae ge tapshe chigre 라와 아니 레라에게 탑시 시도 삼발이야 카치글라 레 라시브레 카치글라 레 마라야 시브레 아니 케바요 마레 디벌 레버 삼기 키라 통제되게 체를 두고래 안 딘데기 렌디 라부시 여비나 안 딘데 직내수 사버든데 또 투비나 디게데 파진데 나올라야 아니 캬베 체더와 제그마 셈발록 투셴다 게겐나 바솔레 파투두체 세시체 드롤렌체야 딘데 체비나 지단 진데 나올라 베 드쿠유멘다 차그레 쉐이 아니 juma dunda de yanga je yon and tharing ge cham de la nga tang echik narijun cycle haksung and then vaccination la chunju shu dil haksung de ni pa juma dunda de ya mutu gyi ani kiranso de mare pa to dunda chik ring la khari tharing khari la pati thole ya samnoshta kya jongje ya kuchi che and de the teba yobe teba khang mama chik sam taro chi shwe thochna